Ndabisanda baramukije yego mujya nkurikirana kuri cano Imana ibampera mu gishashiti zanjye kuramukanya ni byiza no wari umugenzo w'abatubanjirije ariko ubu ngubu ntibiri gukunda shiti zanjye musara aho umuntu akurengana ko ntagoye na yambu naho washaka kwima we ntayitore bantu b'Imana tumuhe bya nyuma kwera Imana tugire neza twamaze senge Mana turi mu ijuru twese ahantu ndi kandi Mana ahantu Mana nyiri ijuru nyiri ubushobozi ndi cy'abamarayika bawe Mana babane nanjye Mana kandi mwe mu Mana ntange kure abari nanjye Mana amajambo yo kuvuga Mana Uwiteka Mana nyiri ingabo reka rero abanyembere amajambo Mana ajye bagira ikimazi wowe wenyine Mana ubumvishe uko ngende umuntu ubuntu Mana ntacyo navuga Mana cyagira abantu Mana ikimazi Mana ariko nujya guhingura amajambo wowe wenyine uko yahingura mu mitima y'abantu Mana bazagira ikintu Mana bavanamwe urakoze Mana mpe mushije nkomera n'abazagira amajambo nabo bamera umugisha nkuko abazi badusabiri imivumo ikadufata gira kananja mugisha njya subira abantu Mana bajye bayibona wa Mana nuko rero musagize yawe tumwe wacu amen bena tuzangi musaraba iyi Mana yantumye kuvuga ubutumwa yantumye nguvuge abantu bajye batangira 10 kandi bazihane n'ibyaha gira 10 naho agitanga ariko ngo banihane n'ibyaha babikora ngo ari bibiri bene wacu kidoze musaraba nanjye mujye mugiye cyo mumbwira kweri njye mbabaza namwe basi hagire nusubiza kweri kabisa Imana yo mwijuru uyu mubyeyi wacu wari mwijuru n'isi kweri yarakwe kutwinginga ngo tube tutanga igihe kimwe kandi tunihane mbega kwihara kweri cyari kintu cyo kubwiza abantu kweri n'ukuri ariko ijambo kwihana byatangwe n'abavuga ubutumwa batanguye kera Yohana mubatiza muri mazi ko nyine ngo yaje avuga ibyo kuvuka kwa Yesu akabwira abantu ngo nimwihane hari ugiye kuza kubwanjye sinkwiriye no kuba ngo nafunguye imishumi ngo y'ibirato byiwe ariko bamugize iki umukuru w'amadayimoni mw'abantu b'Imana ariko se sinzagize umusaraba yemwe abantu b'Imana nimutinye Imana nta jambo ryanditswe muri ibi abantu b'Imana rizagenda ubusa bitadukozeho sinzagize umusaraba ibi byanditswe muno byandikiwe buri wese uzitwa umwana w'umuntu abo muzungu abo mwirabura ibi twese biratureba mu rurimi wumva twese amandiko aratureba mu rurimi wumva ntako tuzitwaza shiti z'umusaraba Yohana aje abwira abantu ngo bihane Yesu nabaje nawe abwira abantu ngo nimwihane niko data ntumye naho nje gupfira ibyaha byanjye ko nimwihane umwiyeze muzare nk'ubugingo none sinzi niba ariko abantu baburindiye bakabubura yemwe abantu b'Imana burya isaha Imana ngo ntiragera yo tuzamaramara twazasanga twarihenze Imana tugire neza shiti y'umusaraba nyenda njyambira abantu batuye ku isi muntu w'Imana nurebe ko amasengesho murasenga atari impfa busa reba niba amasengesho murasenga niba Imana inyumva reba niba amasengesho murasenga utari muraruhira ubusa kuko birabaje kuzabwirwa ngo nimumve imbere sinjye mwakoreraga sinjye mwasengaga bantu b'Imana nuko biratagahinda naho tubivuga naho umuntu asoma bira ukuvuga ngo ntacyo gutwaye cyangwa twabigwa ariko nk'uku mukubona nta murimo dufise ariko Imana yo irabona ko turimo turakora yenda ubwira abantu bihane batayigira 10 aho yari amajambo yavuna abantu bakavunika umutima Mana yanjye abantu bagashenguka abantu bagapfa bagashira kwera kwihana utagira 10 kwera bibera abantu butwara kwera umenya ngo namabuye y'ibirija bajya babikoreza
Imana dutabare bashize n'umusaraba rero none ni ibyo bintu warabipinze cyangwa ibyo bintu ukabitabikora kandi ukabigira amanyama murazi ukuntu Bibiliya mwayiciyemo kabiri Bibiliya mwarayigabuye hari igice kimwe gisomwa n'ikindi kidasomwa ibintu bitureba shaho wababwiye ngo Bibiliya muyigaburemo kabiri yewe muracyabona icyabyo mwatugiriye neza ntacyo nzanye gitangaje kandi ndababwira ahantu baze kwisomera Yesu aganye inyigisho z'abafarizayo n'uyu mwanya Imana irimo iragaya inyigisho z'ibihundo abantu b'Imana tutangiye umusaraba ngubu nyine ndavuga amajambo nkashya kuri YouTube nundi nawe akajyana hayiwe nundi nawe akajyana hayiwe nundi wese akajyana hayiwe mu ndimi zose tuvuga muntu w'Imana kweri wowe iyo nta burimo wumviza kweri ibyo barimo baravuga no kuri ijambo ry'Imana no kuri ryaraparitswe abenshi bafise YouTube zo gutukanana yani YouTube kandi ugasanga ngo mbamaje gukorera Imana bagasanga bitwa pastor cyitwaza umusaraba noneho rero ibyo barimo buno ntibihwanye n'ibyo pastor abantu b'Imana none gace tuzaza umusaraba naho bamwe bitwaza gushengera zarafunze none nibishenge barafunze bafunze n'umutima inshuti za n'umusaraba niba barafunze ishengero bafunzwe na mpwemu yakoreshaga bafunze ishengero bafunga na mpwemu wawe bafunga n'umutima wawe inshuti za n'umusaraba niba rero data wanjye abitwaza kushingiriza zafunzwe niba utakiri byo utakirifise genda rero wigire kwibarabara wibere nyine abanyarigara nkuko abandi bose babikora none kuko uvuga ko bakugariye none ga rero nigera wicare rero none birababaje kuva rero ijambo ry'Imana ntirikivugwa cyitaza umusaraba ujye ureba ibintu uko ko bareba ibyanjye nanjye ko ndeba iby'abandi no kuri barajyaraguye abantu b'Imana bararyaraguye ikindi cyitwa ijambo ry'Imana ryoho yemwe yaha abantu ntibakibirimo kweri ntabyo bakirimwo buri wese arimo arashaka ikintu mbo hari kiri nabwira nk'abantu n'ukuri barimo barakora amakosa ugasanga nk'umuntu w'Imana witwa ngo n'uw'Imana ugasanga afasha nk'amafoto y'abantu yabazwi ngo bahanura bajya gute yamba foto akayapanga ahibonekeza noneho wakugurura ijya video ugasanga ba bantu muri babandi yashyize harya nta urimo ahubwo ni wowe isura yiwe akayihisha agashyira amasura y'abandi bantu Yesu byashituranye bikandiki niba abantu bari bazi kuri umukozi w'Imana rega harya hari icyo wishe mu mitima y'abantu wowe ufashe ifoto z'abandi bakiri mu gakiza bakibirimo neza bakivuga ubutumwa bukumvikana none urazifashishije nizo upostinze ku video yawe bajya gufora bagasanga niwe waguye bantu b'Imana ibyo bintu yemwe birajyanye n'umuhamagaro wari wahamagariwe kwera ese niba ikintu gihari cyungubu no gusebanya yani ibintu byo gusebya abandi mbego birabaje nuko waba uri murasebya abandi nawe kumbi ibyo wakora nawe nibyo ukora urubase ko abandi baguye ahubwo ni waguye kurusha uri muri fatisha amafoto y'abandi atarayawe ahubwo ni waguye kurusha abandi nyine uri umwino uravuga bantu b'Imana imice duhanurane tubizanye ukuri n'ukuri iyi Imana yo mu ijuru ntaho yagiye iracyahari uko yari iriho kuba Yohana na ba Yesaya nabande n'uyu mwanya ni kukishi bose ubu taraduhana suko twayinaniye bantu muri kuba mutuka Imana tabana Imana irimo iratukwa icyamaso imbona nkubone kweri nawe mwe murabyumva kuba rero kuretse ukabaho ukabyarwa heka kugira gute ukaba ari wowe nyiri ibintu suko itababazwa n'ibyo ukora ariko ntacyo igihembo kirahari ariko bashaka ko tubabwira ubutumwa mugarukiye mwihane yemwe abantu muri mukoresha amafoto y'abandi atarayanyu bijya ni ibintu bibi cyane ni mwihane Imana imiraga yigisha mufise kuri kino gihe ibyo bijyanye n'ahantu njya ndababwiye bashobora kuba nawe umeze nk'abafarizayo nawe ko mukabikora utabizi Imana ikubona nkabo nyine none rero kubera iki
mushaka kumera nk'abafarisayo kandi Imana yarabagaye. Imana tubabarire shida z'umusaraba. Reka rero ndabwira musoma ni Matayo 15. Musoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Kandi mugende ku 8 n'uw'ikenda n'uw'icumi, 11 na 12 na 13 na 14. Ndumva ko ngo hagufasha cyane ushaka usome shida z'umusaraba. Kandi ko butazi nyine ko mwagize abanyabwenge. Mwigira abanyabwenge ariko ubwenge bwanyu Imana ikabugaya. Muri abanyabwenge mu byisi ibyo kurondera indazanya ariko n'umunyabwenge bwo gukoresha ishengero ry'Imana. Imana tugire neza. Reka maze basimvuze mu majambo make basi. Aravuze ngo yesaga inyigisho z'abafarisayo. Abafarisayo n'abanyabwenge b'ibyanditswe baza kuri Yesu bavuye Yerusalemu. Baramubaza bati, ni iki gitumye abigishwa bawe barenga imigenzo twabwirijwe n'abakera, ntibakarabe iyo bagira barya? Nawe arabishyura ati, none mweho ni iki cyatumye murenga ibyagezwe by'Imana ubwo imigenzo yanyu? Imana tugire neza. Ahandi wowe urakomeza kundi misari kundi mirongo yindi. Ese mwibwira ngo Imana ibizi ikintu yatwishyura? Mu byo turimo turakora abwiza ngo Imana ibizi ikintu dukorera? Ese amajyabo turimo turavuga tuvugira Imana kandi atari cyo dukorera? Ese Imana yabuzi uko yakora? Iratetse tu twidagade mu byacu. Ababerekana ko abanyabwenge batajya gucokora abigishwa ba Yesu ngo kandi ndababwira shitira z'umusaraba. Yewe bantu b'Imana, harimo abantu batari gukorera Imana kubwo bivuye nko ku muryango bavutsemo. Ugasanga umuryango uwo muntu yavutsemo ni abantu baterekera, ni abantu babangwa, ni abantu basenga iby'Imana, ni abantu baruga, ni abantu bafite ingeso z'ubwoko bwose. Noneho yashaka kwigira mu rindi shengero ngo abe ariho azajya kwinjira yumvira by'Imana, ugasanga bamwocoje igitutu. Ugasanga baramubwira ngo nujya mu rindi shengero tuzaguca. Ugasanga atinye cya gicaniro cyabo kikamuganza kandi arabona ko ibyo bakora ntibimeze neza, ariko agapfa kwicara uko nyine gusa nyine kuko n'ababyeyi biwe ni umuryango ngo ntakeneye kubamuca. Shaho warese bakaguca ukarondera Imana yako nyoko naho yagukunda ntazagwijuru, iso naho yagukunda ntazagwijuru. Yewe wa mugore ubura gusenga, wa mugabo ubura gusenga, ngo umugore ngo arakugora, ngo arakuza gusenga, ngo aragucumuza. Shaho imbere y'Imana ibisi byuzireguza. Nawe wa mugore wanga kujya gusenga ukanga gusenga, ukanga gushakisha Imana, ngewe ngo umugabo ngo ntanyemera ko ngira iyonjya, ukicirwa n'umugabo nyine. None gashahu ejo nuhahura n'ingorane yatuma Imana gutabara, ese wa mugabo aza kumarira iki? Wa mugabo aza kumarira ibibazo ufise? Wa mugabo aza gukiza indwara urwaye? Kw'Imana nayizi kubikora kwere. Iyo ibonye ko wakuze umugabo wawe kurenzayo, umugabo akaruhereza kubyuzuro byose, wa mugabo Imana iramukunyaga. Wanashaka hari n'igi upfakara ikamwica akavaho, kuko niwe wari wiringiye, niwe warigize turufu yo kudasenga, niwabize urwitwazo. Wone narenga kubyambwiye ngo urumva ngo ataniyaca ngo erererere mama gasha wanje gusenga ngo umugabo akubujije, wanje gusenga ego kweri, wanje guhagurikira umuryango ubaze uko ibyawe bimeze ngo umugabo arambuza. Ego sha hari Imana igupfakaza, yamara kazajya wirondera atagihari. Bantu b'Imana mwabagore mwe mubuzwa no gusenga n'abagabo. Umugabo akakubuza kuzamuka imisozi, mukakubuza kujya mu cyumba cy'abasengesho, umugabo akabuza kujya gusenga, nawe wicara ngaho rero umwereka amenyo azaguha iki? Naho umugabo yakunda gute nyine abisubiremo ntaguha ijuru. Nawe akunda umwana wawe gute ntaje uzamuha. Kandi umugore wawe nawe yakunda gute akagushyira umukoroni igikoroni ngo urumva ngo kujya gusenga ngo uzabugiye mu bagore ngo usubire akazana ibisato akakugekaho ibintu bidafite indara umugongo. Nawe rero ukicara ngo umugore wanjye ngo urumva ngo umugore ngo
ewe sha abo bantu Imana igenda bakuraho. Niba umugabo ari wakubera inzitizi igimukuraho, niba umwana wari wakubera inzitizi yo kudasenga harije nawe umukuraho, ko ntuzabona icyo witwaza. Ngumva ngo umwana hari n'abanga gusenga, ngo abana ngo ndumva ndafise abana b'indahekana, ngo numva ngo mbura ukuntu basiga, ngo mbura n'uwo mbasigira, ngo niyo mpamvu ndasenga. Niba n'abana Imana ijya yica, wumva wamugize urwitwazo rwo kudasenga Imana. Haje ijambo ry'Imana avuga ngo niwakunda umugabo ukundenze, umugabo akawushyira imbere. Nta muzi byanditse. Imana tugirire neza rero. Aba nabo bigira abanyabwenge, barimo bararega abigishwa ba Yesu ngo bajye badakarabye. None Yesu nawe ndamukunda, icyo mukundira ntiyaburaga inyishyu abishyura. Niwe wari nyiri ibibazo, na niwe wa nyiri inyishyu. Arabira ko mwe iby'Imana mwabiparitse kubera imigenzo yanyu. Bagize se ngo hari ikindi babonye bamwishyura. Bantu b'Imana ni ukumeze iby'igihe rero. Turabona ko abandi aribo badasenga. None wowe usenga se ukora iki? Wowe usenga uratunganye kwere? Niba barya ari ubona ko badatunganye, wowe Imana igukontorera isa gutunganye. Twese Imana tubare rero, iduha ubwenge, iduha kumenya, iduha gutuma ishobora n'umusaraba. Ariko ntituvuye ngo barya niba badasenga, ngo barya niba baza nawe urabe niba wowe data wanjye Imana weho ikumva cyangwa wowe ikwemera mu migendera n'imyumvisha. Imana tugire neza. Ariko ku munani yavuze ngo ataba abantu banyubahisha iminwa yabo, ariko imitima yabo iri kure yanjye. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari ibyagezwe n'abantu. Imana tugire neza sitazi umusaraba. Naho ntasoma hose mwene wacu, yewe Mana isi n'ijuru, umukozi w'Imana uri wose, muntu w'Imana, mureke dutinye Imana. Aho ngo utinye umugabo, tinye Imana aba ari tunyambere. Kuko umugabo yakwanga ejo akakwirukana agashaka undi, nawe ubuzima bukabandanya. Ariko ifise Imana ntacyo. Hari igihe ushumbusha uwundi, hari igihe umugabo wa Imana imwica kuko wamugize iturufu yo kudasenga, ugasanga urapfakaye kandi ari wowe upfakaje. Ejo Imana ugasanga urimo ayirondera n'amarira. Wa wundi wari wajyaga wiratana atakiriho sitazi umusaraba. Bantu b'Imana, ngo abantu basengera ubusa. Kubera iki kino gihe tubasenga amasengesho Imana igaya? Ngewe sintinya kubivuga. Imana yambwiye ngo amashengero yose ari muri Australia sinjye basenga. Niba gutyo Imana yiba yivuze, aho rero ngo ndishe umwami bantu b'Imana. Niba ko Imana yavuze ko aya mashengero yose ubona sinjye basenga, none uvuze ko ariko Imana yavuze, aho nari nkwiye kuba uwo guhigwa, ngahigishwa uruhindu, ngahigishwa nk'abantu b'Imana. Hano ari Imana yabivuze. Usanga ndetse irareze, kuko umuntu yigishije gutyo ubu nabizi nyine ko nyine icyo kintu Imana yavuze ko ariko kimeze. Ari ukabirengaho ugahiga umukozi w'Imana ngo yigishije nabi. Ibi bintu birahari, singiye byabayeho nyine, n'abandi bose barimo barayivuga. Ukuntu bavuze ubutumwa barabwira ngo nta n'undi munsi sinzajya gupanga uzo kuvuga ubutumwa mu ishengero ryanjye. None ishengero ryabaye ry'umuntu bene wacu. Nimutubwire nyine tujye tubagana tuzi ngo ni mwebwe tugannye, si Imana tuje kurondera. Umuntu avuye ati naho njye muri iryo shengero si Imana ngiye kuraba urya uruhagarariye. Imana tugire neza. Ariko Imana imiraga y'abantu, abantu barimo barasengera ubusa sinjye basenga. Niba Imana yambwiye ngo nyimbira abantu bihane batangira 10, si uko bagitanga, si uko banihana, ariko ndabizira shitira umusaraba. Ariko ntacyo kazima ntazize kwiba, sinazize ikindi cya kindi, nazize ko navuze ngo abantu n'ibihane batangira 10. Yesu bya Bibiliya nkabona n'abandi bose baje barana amagorwa, nge numva basi umutima uremye ko atari njye nyine. Mana nushimwe ko sinjye nyine Mana. Nuko rero bimeze sitanga umusaraba, ngewe ndangije ahantu. Ariko uyu Matayo 15 sitanga umusaraba namagiye ikintu amara bene wacu. Ntari njye nyine nabonye ko ariho nabasomera.
kandi n'ikintu nabonye kizaza umusaraba twebwe twivugira ijambo ry'Imana nk'uku bantu b'Imana ntimutwitaho ntimunatureba ntimuragira gute ntimuduhanura uvuze ati iryo jambo uvuze ryatunezere ariko se aba bose muri mutapa nizere imbere y'Imana kitaza umusaraba birazwi ko ari ijambo ry'Imana tubwira ngo kurya banyanze namwe niko bazabanga kurya batanyuzije naho ndabatumye ubwira muvuga ubutumwa kurya banyanze ntuvuge mvuze namwe niko bizabagendekera aho rero si gitangaza kitaza umusaraba niba nazanye ubutumwa ntibabwumve ariko nta muntu wo mu Australia uzagira icyo yitwaza ni benshi banzi kitaza umusaraba twabanye bataruha ni benshi twabanye imyaka itari mikeya batarabavangurika muvuze ubutumwa uyu mugore yazanye bo baracyamparurira muri ya myaka bari banze naho ntibazi ko nabaye mushyashya naratangiye kitaza umusaraba Imana yarampinduye umukozi wayo mubyanga mutabyemera ariko ndiwe nanjye mwenda ndashaka kwishingira intaye cyangwa se Imana ikashingira intaye ariko Imana imbabarire njye nyishingira mu biri byo simbe nirata naho kumbi nanjye ndimo ndasengera ubusa aya ndi ukuri Imana igitubabarira kuko iyo ukiberwa na Muhemu Wera iyo ukoze ikosa Imana hari kukundi kwereka abantu bajya bahanwa n'Imana cyangwa bagahanurwa nayo ibyo bintu tujya tubibona hari igihe ukora ikosa Muhemu Wera mu munsi akakwereka ko icyo wakoze cyangwa ibyo wiriwemo cyangwa ibyo wavuze yabigaye usanga iduha ikimenyetso umuntu akabona ho kwihana Imana tugire neza bantu b'Imana mbese kwikana Muhemu Wera mu mashengero mbese kwikana Muhemu Wera cyo kutuyobora uko Muhemu Wera n'utubwira ibizabejo n'ibitubwira ibidutegeye aho imbere n'ibitubwira Muhemu Wera ni utwereka uko ubuzima bw'abana bacu bumeze uko ishengero rimeze uko abantu babayeho none abantu b'Imana utabibona Muhemu Wera uyoberwa n'iki n'imyuka mibi Imana tugire neza ariko ndababwira Imana yimiyaga amashengesho y'iki gihe ngo abantu basengera ubusa si ukuvuga ngo ni kera n'uyu mwanya Imana irabivuga tuba turasengera ubusa Imana tugire neza rero Imana yacu nyirizo Imana nyir'ubushobozi reka Imana mu Matayo 15 Imana agire icyo agira abantu Imana amajambo agire ikintu amarira abantu Imana uko wagayaga amasengesho y'abakera n'uyu mwanya uracyayagaya ko turashwa n'ubusa turasenga Imana ntiwumve Imana kuko dusenga nabi dusenga n'uburyarya twira ko turanyabwenge kandi nta n'ubwo dufise Imana tugire neza Imana y'isi n'ijuru reka rero umuntu ujye mumira umugisha n'abantu bazuza amajambo Imana zaba impera umugisha ibizajya bitwisa umwami wacu amen.